سلاف وريس تماشاوان هيجا د برنامه كنودا د كردي هند بمدا ام ايروجي ميواني وانا بل تماشاوان هيجا د درس عبوري دا ام لسر قرطافين كردي لسر بيوكين پاشگر ام سكريبون ام ايروجي ديسا جمجار اخوا بردوام بكن بله خواندوان مجي فيدر البندامنا وجيب خيراتنا بالو چاوانا باشم سرچاوا ملواوا بله درسا بوری ده ام لسر دیسه قرطافین پاشگر آنجی قرطافین بیجساس یه پاشگر یه کوتینا داویا پیوی ام سکنی بون مکی جان بو دار هبو مثلا مگو چه بریندار مگو هیویندار سردار مگو تبو و روزه برنامه کمده حواله کی پرسی گوما هیویدار چیه؟ نه گو هیوی چیه؟ گو نملی لی هیوی و هیوی جهف جدایه دویم ویزانه بن هیوی نملی هیوی umut هیویدار umutlu ümitli saniye ki yani o havici haya havi çiye havi kuma evet ve mana tebliğ ediyor lakin havi kuma heavy beklenti umut heavy nemli heavy و heavy جهف جدا یک ج veya bizimce heavy و heavy yani Kürdi de ev telaffuz geleki giringe yani em bejin ve na'ina gotnawa جهف geleki جدای تمام ایدی ما چی گفت بو من تبلیغ هم نکن مگو مدار ما چکر بو پشت دیر هبو مگو دنگ دیر رنگ دیر چاو دیر ما گفت بو پشت اک هبو ما گفت بو چه مگو پشتک چلک سلک گلک نه گلک چی بو گلک Topal. چه توپال اسواجم سویجیم سکنن هر وقت گلک ام في شكلي بنويسن كل شيء كل يرى درد انجي تد هم معنا برين هم يجي معنا درد هنا مثلا بيجن كلها دلي مقرانه الفيدري درده ايش يعني ام كان بيجن درده كسره لكتبه دستي من كل بو اف برينه يرى نا ايدي ام ديجن شن شكله بلكيش برينه ام ديجن فلان كاس كلك يعني سقطه نا كلك ليه هي بكديجي هي كلك جي هي كلك يعني ما قلت كردي ده ما قلت تيبين هلمي ونهلمي هنا تدرس كده تدرس كبوري ده ام سيرفي ساكنين بكتابي راوا ما قلت مثلا ما قلت جنگ وچنگ نعينينا نا ما قلت مثلا ام بيجن چه ام بيجن جعف وچار نعينينا يعني چيا كنت بيجي جعف وچيا كنت بيجي چار نوك هبن بس خدنا بيجين جعف به المدوي مدر كبي جعف جاي لو كنت بي چار او نب هلمه البيت رجي كنت بي كلك نهلميه كنت بي كلك هلميه كلك چيه باجا يعني باجايا صوب كلكا صوبه نبيجنا كلك توبال كلك باجا وكلك بيست بو هو بيس هي بيس نبيستن هي بله ورحاصل ام سر سيچار قرطافين بيجساز يه پاشگر سکنی بون ام ایرو هناك دي ببینن ام دي ساسر ناوی خو بنویسن مگو چه مگو قرطافين بيجساز بله پیش مگو چه مگو پاشگر بله ایروجی امل سرچ سکنن مگو مثلا انده هيا انده چیه افجی قرطافك تداویا پیوا و پیوک نوچید کی وک چه وک فرنده چیه تشتی کو دفرن uçan افکارم بیجیم ترکی معنی uçan حیوان فرنده چنه طیرکن چوکن او نامجوارد بیجین چه فرنده آنجی بیجین درنده
الهرم ناج بلكي امكان بيجن درندجي بهر شكل اشتي قلتن درنده چيه yırtıcı kuştur yırtıcı hayvan dirende yırtıcı beli dirende vakiden bejinçe mayende benim karım bejin mayende çi manavi mesela bejin ez lve derim mam tilve derim may au ma kalıcı kalıcı mayende kalıcı berevajiya kalıcı çiye berevajiya kalıcı çiye berevaji çiye berevaji zıt ters ne berevaji emkarım bejin ters zıt anji ters berevajiya mayende çi bu mayende kalıcı geçici çiye buhurbar bejin ne buhurbar الفيدري ما اف بيفك ما اف قرتافجي ما ديتبو برينا ما قلت توان بار ما قلت قمان بار افجي بهور بار افجي مناكك جويم كارميجين بهور بار ما قلت شيء geçici و قلجي بكرمانجين بيجين شيء بهور بار و ماينده بلي قرتافة كما دي هيا ار هيا ان بيجين شيء جبوي ار بيجين çeker çekirin heye ne çekirini çeker çiye yapımcı çeker yapımcı bele bejin koçer koçkirini koçer başka mı karıkçı bejin cığayni bey keremke karker cüdatiye kave heye او نأرى او كرا kar ger hem bejin vereçe işçi yani memurca işçi hasedi kar ger livedre afkerçiye kirina asli xwa lekara kirini kar ger yani o kazek o kar dike baver dibe baver na çima nabe jberku baver bitena seri xwa peyveka yani ام بيجن رايكا في باو بانا انجي باو تشيل بو اما تنا سري خو باور بيفك باور تشيه inanç ne بيجي فلاكز بي باورا يعني جي از باورا مبتهيا باوريا من كرم مثلا بيچر دبه بيچر ايش بوي تركيچه ايش بوي كروانجي چناوي بيچر كروانجي چيه بيجن دراسه ne دراسه بله انجي كوجر چه دبي Kujer çiye? Katil. Öldürücü. Kuştun. Ye kudu kujer. Hemşire bejin kujer. Heri. Kujer. Katil. Kujer. Katil mi? Beli. Em derbas bin. Qirtafa gemadi heye. İstan heye. Anjistan. Hem karın bejin istanji. Hem karın bejin ستانجي أفجد قلق هي في مدهية Gülistan أنكارن بيجن Gülistan çiye بخشة gülaye نعم Türkiye بيجن Gülistan Kurmancın بيجن çe Gülistan aslı hoji güle ne güle yani Türkiye av pey خراكرنا ne Kurda خراكية ve nazanı ben اختيكم بتشوجك من متجوقي peyve kudu Türkiye Kurdi daha ben muhakkak devi aslı kudu Türkiye de bir nevlo yani benazar ben mesela tek bejin duvar medgoqi maj Türkistaniye mekiliye divar le brasti aslı kudu divara aslı peyve divara Türkiye kiliye duvar haftaya anji haftaya Türkiye kırına hafta pence anji Türkiye kiliye pençe gibi yani bir şekli zanibin aslı peyvene Gülistan تكاري بيجي Gülistan جي تكاري بيجي Gülistan جي هر دو شكل هي دارستان يكي قوت هذا كي دارستان çiye ormanlık ormanlık her bir şey bin Suristan dar helvedir ne Daristan yani cihe dara orman
كلام كن ماموستا گورستان مش بوي چه معناوي چولستان بلكي شي بنا چولستان هيا چول چولستان معنی چولستان يعني درا چول درا بيار كلام كن نه نوا ülke çetmi mesela Kürdistan, اري Türkmenistan. كردستان قزاقستان تركمانستان او أو جهه شيء يعني بنقوله. اري عيني يعني الفيدريتش جه نشان ده اغلبها غولستان جهه غلا دارستان جهه دارا چولستان جهه چول كردستان ام بيجن تركستان او جهه كردا جهه تركا bu معنی تی گوتن کرد گورستان چی؟ گورستان جي شدبه گورستان گور چیه مزار mezar گورستان جي mezarlık بله او شدبه Tırp çet be o zaman mamustar tırp. ترب يك تنيه Av yek tane çet. اري جورجيا كتنيه كنت اقول جورستان دبنا قلك اري مثلا بيجن تربا فلان كاس فلان دريا يعني او كسكه اللي كنت اقول جورستان دبنا قلك يعني جهوا اجن بيجن شي دبستان دبستان يعني الفيدري ديسا جهه درسي يعني شي بيجن طارستان Taristan. Av mana üç ya mamustan. طارستان يعني كوزيدا رش به طاري به دنيا ام بيجن شاف به استخدم شكل بيجم والطارستان بيس ببنينها Na. بله Mine pis. تشاو بيسو تاري نابد بله طاري مثلا امزاروك بنت قوتن تقول فلان كاس شونا دور حتى شونا ولاتي طارستاني وبيستي ولاتي طارستاني قرن وكم زانن وقتكو ام بيجن دنيا لقطوبكي يب ام بيجن باكور ششمها روج به المليدي ششمها طاريه يعني روج نينا جبر لك هنجي دور شونا حتى نزيك قطبا بنا تقولن ولاتي طارستاني كلامك بيجي زبستان زفستان جي شي دبي لي ام نزانش چاوا چي بو يعني الزف معناها بشي اما تمزن اما از بيجم احتمال كمثلا او جيوكا اف قرطاف صاديه كرمك پارستان بارستان يعني پارستان yani هنا باراستن جدايا او بيفك ديه او باريس باراست يعني چاوا بيجم او نا جدا ترى مثلا بيجن باريس رايك اويا تن يعني ابنا كردي ده تسر ليكرا و معناها مصدر ده ليكرا لأنها تداوية نافديرا تداوية نافان يعني فرق كويج هيا تتشغل بنا شهرستان چه دبي شهرستان هم كارم بيجي شهرستان مدنيت هم كارم بيجي شهرستان بله وكيدن قرطافة كما دي هيا او جي جه هم بيجن جه او جعيني وقت استاني جه نشان ده كلامك بنجه بنجه مكان بيجم بل معناه ايش بيجم بن alt تركيبه كنا alt بنجه تمل اساس بله بنجه قرتيجه مكان بيجم قرتيجه لبدريجي بنرن قرتن ليكركا نا قرتن پشترا قرطافكستان بو قرتي پشترا قرطافكدستان بو قرتيجه يعني جهه كسين قرتي Destgah. دستگه ام کارم بیجن دیسا دستگه اف چیه؟ ترکی دی بیجن تزگه Tezgah. از این معنی جوره بیجن دستگه تزگه برین هاجی ما گوجوره ما گو ترکی کلمه مخرج دکن پیویمه دستگه چیه؟ او جهه کتب دسته خو کاری خو لیدکی yani tezgah ne çekiyor saya mesela بیجن falanın tezgahından geçmiş yani desteği leketiye yani vi او ام بیجن شکل دایده دستگاه yani mesela تيكو ام بیجن مطبخه ده متفقه ده او درابلن جرد بیجن چه تezgah نه و یک دیجی کو کاری خود دکن او درابلن کو سر کار دکن جرد بیجن tezgah yani deraku ام دسته خو کار لیدکن دستگاه جورته ترکی ده بوده tezgah Regeh bejin. O mana Regeh. üç ya. از رگه جی بنویسم ری یه همزانه ری چیه نه ری یول Yol. Ha. رگه امکانم بیشین ریا کومرو دوامی دشوپینه هر دم تره چه yani Türkiye بیشین eksen Eksen. eksen امکانم بیشین رگه eksen patika cudaya
افنا چاوا مثلا الدنيا وقتی کو دورا روجی رد گرین هر دم عینی رد چه ام جویرد بیجن ریگه و فهم كده بدر يعني ريكا كو هردم عيني شكلي تداوم كرن هبالا گوچه گو پاتیقا چیه کرمانجی شویله دبیجن شویله ریاکو ام بیجن حیوان و انسان تنه تیره در بسته بن جویره دبیجن شویله الشواروك جد بلكي راستا شويلوك جد بيجن شويله دبيجن دي سبب شكله هنا بله جه ما قلت كارجه ام دبيجن كارجه چیه ایش خانه آنجی ایش خان جهکو عمل ایش دکن خانه ایش بلکی في شكل جي يعني جه ام كان بيجن قالك المدى هيا ام يكدي هبالات بنين هاجي جفينا هنك ميناك دان خانه دكردي ده اف دي سي معناتك بكاراني يعني جبوي آواهيه جبوي مالا ام بكارتي نعم بيجي مثلا خانيه فلان كز بلنده يعني او خانه بشكي بو خانيجي نكتي هاتي غارتن خاني ده معناه ماله ده اف اجي بينا آواهي ليه هر چقاس اصلی خو پیوک جیبه تی داویا پیوکه و وک قرطافکه وک اکی وظیفه بینه و پیوک نو چه دکی مثلا بجن چه دربخانه چه نخوشخانه ام کارم بجن نه خوش خانه نخوشخانه چیه هستانه جه نخوشه می خانه ام کارم بجن ای خانه او درمان خانه یا درمان خانه ام کارم بجن درمان خانه چای خانه قرات خانه چای خانه ام کارم بجن افجی گلکی هنا بله يعني وكما قلتي بلكي بصدى كلمة فيرنجي هنا ام درباس بون لبيفك قرطافك ما دي هيا جين دبيجن جين ام چه دبيجن رنگين رنگين چكي جدايا چما از في شكلي ببيجم دبيكو اللي دري رنگ يعني اف ج داخلي ام بيجن رايكا ناف بي يعني نت ناف قرطافي ده دناف ليك ناف دبي ناف بيفا بيشي دبي يعني الفيدر دبكو اف ناف قرطافه يا رنگين ده چكو جبرچه جبركو ج ده اصلي بيفي ده هي رنگ نا تك بيجن رنگ كورمانجين بيجن رنگ نا ليه وقتی کو ترکی ده قرطافه کی دستنه دی ساعت اصلی خوی کردینا دی به رنگی نه به رنگی نه ترکی جنا بین بیگ چه بیگین ما معناوی ناوی کره آپرو بیگین خمگین بلکه خمگین مثلا کارن بجن باش به چه بی خمگین خمگین لا ما مستعد مزگین چه ده مثلا مزگین جی از کارن بجن جوه چه بویا راستی مزگین آجین بجن چه خوازگین نه خوازگین و بیستیه خوازگین چیه؟ استمک خواستن ليه خوازگین معناه كوي جدا هيا يكو دچن بوكيت خوازن جوارد بيجن خوازگين اجي خوازگيني لا يعني از بيجم از فيت خوازم او جدا ليه جبركو ام هروج بوكانا خوازن جبوي ويجي تعبيرك تايبت هيا نا خوازگيني بالكلام وانا نامن غازگين چی خوازگين يعني عينيه خوازگين چی اذا جانا جيب چي جي بيوكنا شفا قرطافه چي ده تركي ده هيا تركي ده زيدب كارتين محتمل جي يعني احتمال كمثلا قرطافه كتركيا اللي تقول كلمه كردي ده جي تشي تي بكاراني اغلبها بشكل تشي بله درسامه هات بر خدابي هم تشي بيجي سزجين سزمك ايش بالكم بتركيا من لكن شيء ترك كلام كده لزجين يكو عجله بلز كاري خدكن لز بلزه بلزينه نه لز hız kurmancı lezgi hızlı بله هفعلنا امید درسا پیش خدا امید ساج ودره devam بکن اما هنا قرطافين نو خوشتر بلكي اما هين ببن ان شاء الله تمام حتى هفتي هذه ديسا لسبارتك يا اخوان درس الدوري اخوان بشغلن جبرتش
جبرك أحمد خان قوتيه حتى تدرس دورة نكي تكرار ومصروف الدنيا تنابي نا مشهور ونا معروف أحمد خان قوتيه بله تماشاوان هجا إيروجي درس ما كرديهين دبم لفيدر خلاص بو حتى درس كدي بمنت خير خوشيدا بخاطره